bang daw na yung kapsat? Hindi ba yung tinahapos? Siguro, may isang sangayan ng tangal daw. Ang sipon ta, adadagiti, kaya ito niya po Diyos nga mawatan ni Titong nagmay sa kanatayo ay nagsat. Numan pa'y saan ko mga dito, iti pa kaituro kang pagtangal daw. Yung yaman pa niya po Diyos, tanda nga iturong na. Taas yung panangi sakad tayo ay ating absat, karig sisaksaka tayo, karig iti mong daway. Naman pa'y siguro, kuna tayo nga hantay pa'y ngay nga amu. Nagiti nadyusan nga surusuro ay ating absat, at dapay lang dili ngay maaramid tayo ay ating absat. Nasaan nga maikanunong iti pagayatan ito may sa Diyos. Nung kunanatak tayo sinagparlante nga inyalati na tayo iti Diyos. Pagyamanan tayo launay ay ating absat daw din yung panagayat iti Diyos. Tara tayo, inyalati na tayo ay ating nakakabsat iti lawag. Isot gapuna, nga sapay lang kung manipot kanyang maagsasao, tayo-adal tayo Domingo, naligat i-agsao, makantay ngayon nga maaramid, dagiti isuman nga saw-sawton tayo ay ating absat. Asan nga absat, hantay nga agaramid, karagiti pagayatan, iti may sa nga Diyos. No, agtalinaod tayo, karagiti daan na kawis, iti tunggal may sa karatayo, isot gapuna, nga kunanatat tayo iti isuman nga nanidalan karatayo nga usugon tayo kanong, dagiti daan nga kawis, iti tunggal may sa karatayo, means dagiti saan nga nasayaat nga kagagalad iti tunggal may sa karatayo. Han nga tayo nga sa una ito nga sa na ibunlan tayong dagiti daan nga badbago tayo mapantel shopping iti baro. Ha na ito nga sa no dikit di ustubon tayo dagiti madi nga aramid tayo dagiti saan nga maikanunong iti masangwanan iti may sa nga Dios. Dagito ay ating nga kakabsat iti kayo iti may sa nga Dios nga ikatin iti tunggal may sa karatayo ating kapsat. Tapno iti kasta na di pa nagtutuloy tayo garod nga agaramid ti isuman nga pagayatan na kunana dito'y malakyas dress. 18 nga bersikulo na kunana iti kasta agsubli kayo ket mabigbig yun to'y ginalintay. Iti man nagdakdakes, dahil agserbi ti Diyos, kin dahil saan nga agserbi.